vhathu vha songo ri faraho zwavhuḓi vhutshiloni ri songo vha fara nga mbilu, ngauri arali ra nga ita nga u ralo ri nga fara shango ḽoṱhe nga mbilu, u bva tshikoloni tshe na dzhena khatsho, u bva villageni ya hanu, u bva mushumoni hune na shuma hone, dzi partner dzanu dza kale, ṱhama dzanu dza kale. Inwi ni ḓo enda ni khou fara muṅwe na muṅwe nga mbilu, mbilu yaṋu i ḓo ḓala zwa ni ita muthu ono gungula, muthu ane a dzula a khou vhalela vhaṅwe vhuvhi. Ri fanela uri zwi pfhesese uri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi ri khakhela musi ro ṱangana navho lwa tshifhinga nyana kana lwa tshifhinga tshilapfu kana ri tshi tshila navho everyday, tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi ri khakhela vha ri khakhela nga mulandu wa uri na vhone vhaṋe vha si right, vha si khou pfha vha right. Zwino tshiṅwe tshifhinga ya maitele ano soko fara vhaṅwe vhathu ni tshi vha hamukanya ni shopping, ni a ni khou wana service ya vhuḓi, ni khou khosa drama, muṅwe muthu u a vha uri ha right hu khou bva u bvelela iṅwe nyimele i si ya vhuḓi khaye, i kha ḓi tou vha yo mushoka, a si nga nḓila ine a behavior ngayo. Inwi na vho uri hola muthu ni khou mu hamukanya, ni khou mu itela uri situation yawe i vhe worse. Meanwhile you could have been a blessing to that person. Tshiṅwe tshifhinga dzhiani opportunity tsha u vha the bigger person, ni dzhie opportunity tsha u vha muthu wa mbilu yavhuḓi, ni kande zwithu, hu songo vha inwi muthu ane a dzula a khou raise dzi grievances everywhere, muthu ane a dzula a khou swikisa dzimbilaelo, a khou vhidzisa dzi manager and everything, hune ni na vha hone ni nyago u pfhiwa, muthu a ni kanda a songo ni vhona kha inwi zwi vha drama, ni songo to levheliwa ni i mbo ḓi vha drama. Ndi uri na mbo ḓi fhedza no zwi dzhiisa zwiṅwevho, ni songo sokou dzhia tshiṅwe zwiṅwevho. Ndi uri inwi kha muthu muṅwe na muṅwe ni dzula ni suspicious uri hoyu muthu u khou nḓa nga nḓila dzi si dzone, a si kone kutshilele kwavhuḓi.